izoba ryanyuma abazyo ab'ekitongore ky'amataka kishikira hitakeri barapima kandi baragira ngo hatagaruka kugira wagaruka okubinga abatura hitakeri itakeri rukugamba huriye n'ubuhango bwa mairemwe kandi rikagurwa government okutaho abantu ababire batine mataka bwanyuma y'urutaro rwo rukumo rwenda 85 ari omuntu nomwe ubashemerewe kubinga hataka binga okuteganisa omuntu wena mwahulira whether uri muchapa ninga heru ubankaye nicyo twita bona fide and lawful occupants. Johnson bigira urukamishana w'amataka ragiro gwewe n'urukweta mukama witaka okurete cyapa ngo bacishwijume byona babirete turebe ibyapa kubikusha bikakorwa byari bikakorwa bita then twarakwata na data y'abantu obwire bubatwire mu myanya yo barimu then tubisyaba kama bitu tikimanyi bulungi nti ebyuma bitebiri batebiri yanguzi tebinagwe bimanyi n'ababadde bakote ebyuma ebyo terigwe bamanyi wano naye bakoze omulimo nga government etaka lyebagulira weriyita era byona bijja kubanga bifuluma mu report egenda okufuluma. Umuhezi wa RDC ahabwa Mbarara City Robert Kanushu yahamya ngo ragaruke kutina sabatura naija kukwatwa abatagudde mu kitundu government kyayagula basigala babeera we bali paka government bwe natuulira ekiddako. Tuliyo pushinga government ministry ngo base kwize ikure boundaries abantu bamanyita kali ya government eri yaguze konko mbwire kuce munonga abantu bakaba disappointed abantu biza bina basirikare babatura basimira enchwa mwekozurwe nanisha bebe bagamba nanisha abulungi bwa government bebe bagambira ababiteko mukora bareke kumana batubiye okwana batubiye basigaba bagamba ukibori ora abasirikare n'abatukwata bagira obugumisiriza barinda amataka gabo kandi bagakozeseje okuhika commissioner agaraka akabashobora step era kurate gasha kwa Paulo turyamureba.